Sesisin ke Durdashan Meghalaya Shillong, kawan Rajpi ka program ka boong ka street talk menta ka janmit, ngade ikong waisa sumer, ibde I moderator jong kani ka program jong pi menta ka janmit. Ti ka street talk kade ka program ka ba ki kran shibun ki benta ki biade shpang ka politics, ki political parties, nang ta shpang ki uput usam, ki jing'e jong ki samla ki jongi bat ki wei ki bangi don kam ban ya thir ki bangi don kam ban ya phlu jingmut ban ya kren nagabenta ke jing'e ki ba ki khon unniau trap niau skum ki khon jong kari jantia kari khasi jantia jongi Meghalaya bro ko we nge kendo na ka Porsche ka por ti menta ka por menta ka janmit isu tanat ba nginyo ban ya kren ya ka benta ka badesh phang ka rijantia ka jongi bat kumbang itip ba ka lai pautrik ka jong u nai no prak ta kamut jong u benai December manusnem kadi ka sngi ka ba ngi kenmau burom ngi kenmau I ya u riu shlur jongi ya u riu landadi jongi u riu krau jongi u ba barok barok ngi tip ba udai u wa Kiang Nangbah ta ka jingdap ka ba sispa an riu po snem ka jingyap ka jong u ke kerteng bat kanam ke jong niu riu krau kan yai im bat yai ne bat yai sa junom la junom ti menta ngin yo ban kren spangka bangin ya tai ya ke benta ka boong Kiang Nangbah kidak bala Thoh ha umau ti sispa an repos na menshwa ha ke ni ke sngi ha ke por kumba san baji janmit yo wo Kiang Nangbah la sdin pasi ha ke ta ka por mdon kmat briu ki ba shan ban pe yam briu ka kari bat ka jai ben riu ha ka por ka jing le kaput jong ki pareng yaw ni u riu e jongi u wa Kiang Nangbah ti shwa bangin sedang ya ka program ka jongi ngi sngo tanat ban ong ba ha ka biya dei ba ka program street talk man ta ka sngi ti ngin ai ka jing kren ha ka da ka ktien khasi ngin kren ro da ka ktien penar jaintia bat kendiat ro ngin kren da ka ktien pareng na ka benta ban yo mentoy kinong ngap at kinong pet ya kani ka program ti ngasultanat ha kani ka por ban penito ha pedeng jengi nengkong ya ima rupaya lamar u ma rupaya u dei u nong hikai menshwa ha hatura government college ti hadin nang ta pade u la hikai hapo ka Kiang Nangbah government college ha ka subject political science eji porle uma da manu uwi na ki wehe yong ka chnong juai ka yong I u ada ju mi chi buon ki jing Thoh ha ki wa bon ki souvenir mas yaw kemeni hadu kat te wo yo pi u plek por em lang chru I ne bentau yo wi klam ki benta ki em kam ha tham tam he to we dap chispa an rupaus nem ka sngiap yong wo Kiang Nangbah ngala snyau kumen to yo wi em lang how kam gani kasngi kam tam gani ga program te heji por ewani saya uma Dr. DI Kejam o to aman o we ni ki we he yong ka chnong lom kejam we kat ni dik so o kam district veterinary officer West Giant Hills district Juai te uma da manu we wa ementa ha ka chnong lom yong kejam ki yong o de jo kre o kam o he chnong te ha ki bon ki benta da ementa o we wa ku pen roy ka chnong yong ki heji por le da man haro o we ni ki he yong ka sendrat Juai ma sa pedeng siau kemeni wa pelek por pu em lang chru in ni ka janmit ngala sa komen ko yo em ta ne kam tam ha ka sngi wadap chi spa ru pausen snem spa ru pausen wa yabu wa Kiang Nangbah ta perdi wa em ni ya kini ki arngut ki he ki yong I kawan siau kemen ni wa em ni ha perdi yong I yo khenro wa I bro ro janju I tip be I o te to u khenro hame chania suyam u hame chania suyam to wa nak chnong changpung we wa haji porle o de em de pendep we kerdan pure yang o ha ka BSc electronics na ka St Edmunds College Shillong kat nian dang pureu ya ka final year LLB ha ka khat ardroy law college Juai haji porle sa suk I wa to wa u hame chania to u international kickboxer bon perdi yang I ki timit hi o haji porle o de manu 5 times international kickboxing gold medalist
ni Taiwan the mananu holder of 8 times national kickboxing gold medalist. Iwi ani warap snew suk chu to the manharo kam u Meghalaya di awardee 2021 for Kiang Nangbah Award for Sports. Das niya kumeni yewi yok yu mentalang chirku I yoman pi kam ki wa u emen sin ya ki kanro hakajuk ko kan ni. Tapi yang waro mi pi waro chikani ka program. Boleh sebut mam ya jing bentar pi ma ameni program. Da chua wo sedang I da kacak upat chua I ya ini I video ne bentar I mentoyong pi kinong pai. Kalai pangtarik unai nok pra man lau snem kadai kasngi kabayam brio ya ukon kari jentia hakaban nado kipor kiba menshwa hado kine kisni kane kasngi kalong kasngi kababodak ha umau kasngi kaba amla sho ban klat bat amdon katiar penlep ubala ban panja no ne penklat na kapatkat perden jongki kon kari jentia bat ukon kasi kara kumjo chispan riu paus na menshwa deha kane kasngi kalai pautrik unai no pra khat praspan riu pawar balas dain pasi ya wo Kiang Nangbah namar kajinglan lade kajong u na kabanta kari bat kajaj ban riu kaba u yet tapman sem kum unang yalam ula yeng klam kan randin da kamen sem shulur kajong u kum usamla uba pura kajinglong uba kup ya ka jinglong rangba kum usamla ubam dan ya ka jinglang jingstan ubam dan ya ka spa ka phau hanrai udan pat ya ka mansem shlor bat ka mansem ka ba amre ya ka hok uba yeng ha ka nong rem ka mai ya ka hok Ta hini por ukurun chwa acho o Dr. Di ai kejam. Tengah ada tipi betul wa Kiang Nangbah man klawet keri benar ke yang I klawet yang keri warok ke wihi iong te ne benta wa yo ya tip lang I warok tan kena mat pang yang I yo Kiang Nangbah hai wan makai o wei wa to himo bru em start itim wei ki di ki kam ku jo ki ukre na du ipor dang kian iong o ta ku becibon konsumer ye kita kijinggeli kau di tip lang hi Kiang Nangbah na manu klawet keri yang imo wa la chispa an rupau te lig snam tsyaw ye pertoy o kam tam ni sngi ko dab snam dab chi spa rupau snam to Kiang Nangbah hi bosin jo itip du yo dan hi jo melin sket gi ga long yong gi long sam o to khon yang ka ta ka wi ni man bai ko ang gi rimai Nangbah wai da khai o le ha ka chnong du long ka wi ni gi kan tot ka wi ni gi chnong dong go em ha po ka son chwai kat nin da kamaya ipor kani ka chnong ko khai o daman ka ogika ka dong te pele la de siaw la de yo tipi ka ta ka sarong wa Nangbah ko e nam ka sarkar ha ptu yong nu klawet keri na ba siaw ki te to kam ram yong I ki wakat ni wo e nam e ptu ye ptu o ka manura e ptu cho khamat ka parthai mo dai te man ro bru to o start tip ka on pintu tip yo ai obi da ha gitu kejuk em skor em hi wo kai taman nu nong rep dan hi wa im jak po lang bai rep iriang o lang bai peri pra bai twing tep wa pendap pembiang yum kesam yang o dem nete kijing long wa kan sa yong nu rangba to manu maya bahaya ka jaj baru maya ya niam yang o di niam tre wa maya le ga security go bo ulang chwa ma chan do chwan lap kamon penne basa wa kamon po kama cho kata to kijing temu kijing trang ni o wa mon le bru wa yan ha ga nong rim yang I hokผมโหชะจะเกมโหชะไอ้ลำบักลามโหเอ็มวนวัปันทุดยัยวันอยู่แต่ทมูในตายจึงพายยงวับนวันหลังกิจโตจึงลงงูเกี่ยนังบะไว้ว่ากับปรมก็ว่ามันรับดุข้าเสียมันติดอยู่กับปรมโตตัวอุมาอย่างโอมาสันโอสันสจารของกี้ว่าชะปัญญาที่ยังเพลงหลังใบยูรอยังกับสกาเพลงอีกใจบรูที่กี่ปอเดิมในตะวันสกวีรอกับมันตาว่าอยู่ติดดามานุกเอาตัวน้องอีโถละป้ามังกี้dapat tahu cuma yiwu dia hadir nak buat itu dah poin kita perfect. Tapi kita belum lagi jeng penting buat tahu Kiang Nangbah tahu tu, yang itu benar buat. Ni yang kebaik ke yang o. Kebaik yang o, kan rimai Nangbah. Kuah itu man ka tahu man ke kam ke kentai hati por ko men sin mai on deh. Man yo sar kam tahu ka tahu man ka wi ka nong men sin o hati por. Ne bah kan yo ko tahu kam ong bru yen ha ka
em kata ga nongrim yang ni hok le ne wojen ya kata nongrim yang wan umut bata bah to blas kemat kan den emasien ki kam ga pai tepo hodok ke penta go malu kau beruwa kun mo hodok ni kesni ni ba hala da to ha kiti por gi rim gi yo oi kiti jing e ki kro ba le rai sa suk i to wa ka bai gi yong o man ka kam ka role model ne ye ki ni ki man bai gi ha ka juk kat ni om ho e la ki kon manu uran din ki i won kon ki jing e ne ta sa suk ka jak ye ka ka jing ye i kana yong pi he to wa i Thoh kai wa ki an ba de ukru ye na cho maru pa ya mo kamu ong to mas ket de manu ju u hikai de ki kamu lip house dem de ju hikai pi ma de bon gi jing Thoh gi yong pi gi pen mi pi de hini por snya wa to wa ukru nya chi pi ni benta wa yo kamu yo i kachak i tentu i wo pen timet yo wa ki an ba ten rei man ko ani tip wa ki kita gi jing jia ki ha kita ki por na du kita ki snem kat pra spa ru pa win ru pa ar ha po ga giant hills ki yong i ki wa pen ken re ye men sin yong mo kyang nang ba yong mi perthayo u yen ye le u hai ti por the consumer 12 point se kita gi benta man kwa ha kam ong gi pereng to put it in perspective wa khana khajak chapangari jantia yo bi nei ba hawang ka jing khru yong wo kyang nang ba to kam da ong ma doctor kajam tu wa to o wa wan na ki yung ki beduk wa man he unong rep come on kam ong ki yong preng commons to wa khro wa yi hanrai yin ya ka ta ga hok ko wa hado kat wan te hanrai yo snyau thu i ya ka ta ga jing khro ga yang o to ni khru ni khajak cha kita ki parom le ne ki jing sakhiat ki wa man gari jantia yo phi u gari jantia hi to gari ko wa em nam ha ha ki tu ki por ka to duka don hi ko wa yo i ka kerdan state ha ki ni ki state formation ne ba ko di tip chiki ni ki than yong i to ko de timit the chemika chi jing Thoh ki wana do i por rim cha ni ki jing Thoh yong India na do ki Puranas ki Tantras wa do ka Mahabharat le the mention ye gri jantia ne ba to ko man ka establish state formation the kita to wa yo us em yong ka jantia na manu uraja uda recognize the mg diplomatic relations wa gi bit wan giri kam tam waga aham wakini wagi sim aham te we de yo i gini jing Thoh le gini jantia buranja ski wro ki we yoi ki we em sekhet ki jing Thoh te la kamon le naman kamon le sanspa snem ite i jing her beten yong gini ki sim jantia te kate man how kam gani nei bhai te dau ka jing ye chem go nang kong do ke ya to kam ong no ke ya ta kho wa ki phreng to man da yo ki phreng ya ka te ka Diwani of Bengal ta gani ka Diwani of Bengal man kani ka selet ko da man ga bordar wa ki em jantia ne ba ni ki jantia parganas ke te ga them jantia go wa he ta man yet po gi hete ta sdang ka te ga ya ta kho ta ka clash le ne ka jing ya yi ko nang kong do to house nem khan nya spa nya hausu te hate mut cha pen rem u raja yong gari yang tia we udah pensu yo ka bai clear white kam wa khat san hajar san spa tangka te nei ten te de yesuki jo wagi pareng wagi nong jang tia te hanrei hadin men de hier thma ge Burma ge go angi ge Burmese invasion ha usnem khat praspa ar hausu the hadini te the kam ga jingyato wa ki jantia wa ki phreng ku ya da ya category the yeso gi ga agreement wa us em ram sing tu ga treaty ka yongki the henrei hadin ga jing ya penbai pensut ga jing rem yongki ga jing yato wa ga te ga jing yo wa gi agreement ki phreng kam ong no
kuat nak ika penyap kata ga treaty kata ga jing to ko to ya nong gi pren the Thoh gi daw to wa soi nak de wi ne ba ram sing da remu the yapu the one not do regeneration the katele mut nang yele hu ram si u regeneration wo yi henry yo daw no gi pereng wa to wa the kidnap ya ki arngut ki ong gi British subjects ki wa pen mkam gi te kenyabru de jo te hai te ha ka te ka daw dep ne te si sa gi penduk gi kite ki thau jantia parganas kite ki thau ki wa ruspa rene ki wa em ga yi te him gi man kem gi the sa no kini yo regeneration the sa no sduka suka thau lom suka ni ke jantia hills e gi ga o the henra yo phi kenin ke jantia hills an ki us em yong gari uraja yong ke jantia em man semu ye gi jantia kamu ong ke kam gi rayot kini ki jantia kim to gi rayot ki man gi kon yong em kim jo duk si ki su tax ki jo su gi ong gi e kita ga bai ngo em da ga belang da ni ki sen tis na mto da ga tax the kalau kam te em jing yo wi gi la ni na ri jantia te kalau kam te regeneration o dam no kwa te nei hai te daw him no mod laps no ga kata ga jing man em yong yi ta hab no gari jantia hills la ho khat praspa le phao san hab no ga haki pareng temut hai te siang thun da ma to wa han pi ya mot na chwa emi ka 3 tier system ne emi 3 tier system ka to em ship the lordship hadin and the mot le no le te lien de em ship the lordship we give he chnong da ni no hadin wa da wan ki pareng mot pen du no ki ka em ship ne mot ki raja du se raja te nei te mot khajak an hai to an man hadin nei te mot kamon u hai por yong bo kyang nang ba wan mot kamon an se wa o chimbenta wan no hagi tigisdem se hadin an the yo phi nei te le man dep ki ga chim ho khat praspa le phao san nei te le su ki keu na the hadin an ho khat praspa san phao san the sedang no kiu chna da ga thanat mana sedang kiu chna da thanat the one ki kiu kre the bon kiu lucia dep ne te pa ki yai tu the dep nei ten the mut ki le mana yo phi mana bo thanat ki pareng kini to ki colonial policy ki wa mana ong yu kre ki da kwa ki wa to wo su tu lop pin nei tui thao nei phao de bo thanat ki hai snyau ki to mo bo thanat ki to wo ya da ki ya ka ta ga law and order han rei ki projantia ki mem kam ki han ki jing thmu yang ki to wo uli lucia ki wo yo bet ka tu ga luti ko wo ulai ki ya to ki barba le de wo expire ki de pha de yo gang ni ka spa ka phao te ki ta ki colonial policy tum boy kram te han rei nei te mana dep ku chim mana dep ku chim am te dep nei te the bo ki impose ki sedang ki ubo ki ti wo su ka chana kyam ki house tax dep nei te tan ko an ki wo su sa gi agricultural income tax dep nei te ka i mi vi yo gi ni ki se i sedang ki ay sedang ki ui ta ki te mut sedang no ki ulucia te nei te dang no sedang te mut non interference ne mu ju ta gi mut ka te to ka jing le bu to ki yong ki se yo pet gi ya ka spa ka em ha po yong ka regentia ki yong in de ma te mut ne hadin nei ten te mut man da pen mi gi wo ki te ukyang nang ba ka mon chim benta nu hadin te mut hai te mut ukyang nang ba mut sedang no ka te ga yi te kam tentu de ong ma di kejam yo bi ha ki te ki steps kat menang le gi kamu le de li gi thma na do wa chim ti gi na do ka ta ka khat praspa le hausan kini ki da auri ki ne ba yo em gi da do ki ta te man da do gi ni gi projantia yo te em ki da sedang hi ki u dalali attack ki kita ki pareng gi than kita ki pareng gi mpu ben gi uli chia ki mana dep ki kam ong no mana skem gi kijat ki ha ki te gi jaintia parganas terus dangan gi ku chai ni te mana sedang gi ku chai ni la ki nang ko acho gi u extract cho ya kata ka spa ka phao te mot nei te yo sar pen sedang ni kan re yi men sing ko kyang ne to o men kita to kan re do tung man kam ong no ti gi hai ti jing tho ka final gi
to mendakta gi yaitu mendakang gi tang bru Nei ba yo bi gi bentar mama. Mot tang wasau suk I to wa. Mot wer pa wer. Kamu yo step by to step. wa ki pareng le mot ki wan ki nang kong dei ti man bui tu yong ki wa mpu kwa ku tu ba pa le ki kam man kam ki wa ba ba. Kam ki wa lului. Ki wa em ti bi le. Ki wa kwa ki yo usun char dei wa ba. Han rei I man sin yong ki en mot man very cunning. Mo. As sly as a fox kamu ogi. Tem per te hini por chwau poi chi ti benta ki rap ki wa bon jan kwa ki tip mo man ki di ki ti benta ki wa ukian nang ba wa pen kenre men sin yong o dau poi chi ti benta. Ten kruin cha a cha o hame chania. O hame chania man kamu kenro te yong ke por ko wakat ni. Hei tai dang rap kian yong pi mo. Iwa mut dur jan tang wo kian nang bahai ti por le boy mo le sir ta yong pi jan amu te kamun I tip pi wei kamun I jing snyao thu pi chpang wo kian nang ba kamu kenro u im ha di por ko kan ni tip yung mod chpang kian nang ba to long bagi upure buti nang bagi kelas kedan ge nang lai skor mo te kadang lagi por nang yo I gejing nang snem je snem gejing pen kemu buram ya wo kinang ba agi le pautrik yang Desember nang snem jik snem te kini snem da dap chi spa ru pautlik snem kejing lai kejing klat yo kejing yo yang akam kro le kam khna man ko kinang ba de snya tho ikam de snya ni perma o mem wan de long jung sim mem wan de long jung go ru spa ko em spa ka pau le ne em ko kerdan kana le ne buram re o wan u de long jung ko nothing there. He does not have nothing. Dan negara long yung one uni uriu one common citizen, common people. Negara yung one uni uklawat yang geri gua penketik yo ketika mensiam. Nang ba ketika jing one yo rot yang di bors carang parang lane one gitu one gitu ni kamu de lucia lane impose gitu tax ketik mensiam yo hodusnya wa jing klat yang umai yang oleh penketik kamu yele fight back. Nei bhala the silent man concern unong keti jingle ang parang henry de fight back I parang te pelum gilok ki jor em go sim chenrang wo wile parang kete to ku mesin go chlor ko wo tur wo ris ne menta ga hok kamong yin yung menta ga hok wo man gitu wile te gini gisngi yo em kam ketik ko yang am mesin le kamong to em kam ga mesin kamo wo kinang ba wo mi chkmat ha gnu menta hosto no man unong rep Henry ho ya dai gri te pen tibit wilde de man ble unong de ki sport de man ble unong mare de man ble unong miyai ga long yung sem migriti gustur ya ka chnong ga thao de man le brutin brom yo blai te kam te mi no ni u yo sar u blai wada yo do pa yo ni wo ya dai gri jen tia wo fight back ya ka ngai jan kau kenro jan snyao yo man sin ha pi ho pet pi ai jing man jing long lang bai I jing tip yong pi mo chpang wo kyang nang pha nei ba o to u ju o snyao suk ba ya ye le ki sports ne o ki it bau ra mo khra nei te wan u ye siat khnam o ju snyao suk ba o lai sri ma si ro nei te no put bisli man lai sri ma si ngai jan kau kenro man ki to ki wa kam ong ki wa snyao tumpang ba snyao pin de te kam kena nong kendong hinga le man no kendong te bun sien I em rap kriang ho rap I ke beupa yung sem ni rap I menta he kam chnong kam thau chimenta I kenu ni menta but contribute ngang jan kinang ba le ketika kedor ho yo cha yo rot ke chnong thau le ni ke jej bru te ketik ke mensiem te I le kam gi control te em kam ho kwa I ku chnong I contribute I dewa chim mentai ke chong tau chim mentai ke kesap ke telen pen MK mi ga ho gejukan ni kenang go kenemo kam dio pinga no le sport mot tur je khamat on ra te ke burom ke nam ye ke state yong I long ba ke ni ke sport nga kwa kiwi wan ki jai bru kiwi wan ki yong ri yong ko partai kwa timit ke jai bru yong I to kian nang ba le ke te ke por ketik ke mensin yo ublai jan da emi ke te jingsnya o de ketik ke mensin o manu riu ye le da emri yite Henry hakam ketika por mi no ni urukla uriu crow dan ni kamong ki swordsman wa klawat kari te yo la chu iu rap krai te wo ya klam yong I
dan ni desnya sejisen ko biang cuma Dr. DI kejam Pak ni desnya kena bi barom yang wak yang ba hai thau khai the way wat tip i wat wa to ka bayong to ka rimai nang ba to man ka kurso ko khat arun nai de te ukiang nang ba ka mo tip i to man kam klawat yang kari benar kyong imo dukha isnya wi yang wa ne pha wa cha kertem ki kon yang kari benar kyong i kari jantia kyong i ha ki phareng hai ti por ne pha wa ya ka niam ka rukom ka dusturiti kyong i waro to hai ti por to da cha yu roj dan ne da cha kertem ha ki phareng kam ki di ki jingjia ki wajia ha ki por ki wa pen thang skiat pendukha sekian itu imensin yang wak kian nang ba to ma di ai kejam ne liang yang pi ta ku le si pukon kong sajisin konsumer ta gite ki jinglong yang kian nang ba ki wa pendukha ye mesin ni kam ong pi hodo wa mi kani ka wo cha jir ka mu nong yelam yang pai tama mo ko na kong kat wa hadin ka ong ma lamar ni de chna gi ga wi ga thana hai ta ha yi de bo gi kut chipai ta ha lo ma kejin Kad wajen kita thang baru yang sumer hete ke kur sumer kini ki pai ne tu pat ki yogi mi tedam yogi wa thang yi yogi thang da lai pat ki khang percha ki cha ri thang yi tu me yang tu yam kam kita haro gi yi gi wa ke pai parang tu ki por mut ke pendok pendam ye ke dustu griti yang i ki dang im haga yang rim yang ja ko bo ma wa ni do chwa nok chwa ke te le ko wi ko pen dukai mesin ok na ba ko aran ko wi ni ko angi ke pasti kai so ko le ke chnong yelong Hagas ngi arba santri Desember yang sudah kapras Pak Rupau wi lembaklah. Tip ki WM kini pasti kai so hate. Lagi ni sipai pareng li pendam kini ki wat ki stik ki le ki mut ki jen ki go le go le percaya ki rai ki le niam ki pli le ki ka penjuk wa sendor cuan dalam. Kam kita harok ki jing le yang pareng go ong kini de kertem lut dio lut yo right lut ka ye hok. I kam ki bru ki tre chnong le. Daptar ko wi tawanan kwa pangthang cho yo hado kata te ta man di impose ka pareng ya ka tax kata ka house tax ka jana ko kuna ko hap ki su chi suka ti por chi suka chi yung jisnam tanu ha ni ka ju ka ni te jangai ko pli go do poluti ku su ya kata ka ka jana ta mi it is itu kha man sen ho ki nang ba ile cha je gam ni ka meeting go khut u de loy ye ba ka ta meeting de po ga jing tha ho wa to wo su gi no tre chnong yang ka jwai ya ka ni ka tak so chi suka chi snem chi yung tu niu kia na ba ka mo ip ni do stang man pliu no rep ni da lao cha luti wo lai le rep yang o hariat ka kiang na tip u ya ka ta dor ba wa da em ka hai tai ha yang mo siang da la man da po hariat ka kiang senge u perkhat wo mo khu lom perdiong pia ja lom perdiong pia ba kla lom perdiong pia ha perkhat o ka kon ro di mo tu ju ile cha su ki kam ni nga la da he da em mi ka bor ko perkhat ile cha su e kam te onyu ne ten ret ka kiang la li aten ga ne meeting ha mang koi perdi yang pia taman de point ting ba ka po te sedang ga dor bar pensiau em chaki pa ju em hai tu wa to Snyau de lois. Pensiau de loi ba ha pensiau de loi yang ga Persiau ya ketika kubor pada poin ke sorka preng wa warok ki long yung hapok ga juai chnong juai ti por wa hap su ki ni ke chana ko chi suka chi yung chi snem the mem do warok suki kyo re ke nang ba penjen yu ke ni tong de loi ile cha I ki tre chnong mare o du su chi bar chnong yesket ki su to su chi ki wan yu ra ki wan pen mk me ke ni ke dau chek pen mk me ke ni ga spak pa ki su to su chi kaman pong su di ki tre chnong chi ngam ngat ya hai ta to u de loi hai ti por o chon khmat u yo nu kya na ba u sang o nu percha kat i go kum yang ngau de loi de mi ka te jing is nyau per jing sia clash praki na ombai de bo chep o mesin mi o nu jai bro ka nu percha kat i ngau de loi pa ti bu de loi to kle yang to chno mo ta ne to wa ki to bar ka sa ga bar wa to su ye ka te ka jana handrai lagi por kisngi kini ke pareng ki ka o de ek ti ge ho de loi per siau ki te ki khen gi ta mut sukra e ka terus dang guli pelang ye ketika ka chana da po ge wi ge yung do tam yong ge laki per diang ong heta chiliang rat ku em wi ni gi dong po juai manwan pan gi kata ka chana ka pidang bam ja da e ja khon mem yi ge pli de e ke te chi sukra e ki ta ngiet ki ka chi ngiet pat ka pli hamadan wa dia ka pliang ja bam la kan jet ki ra gi do chu nar chu ta sam tu chu system ong gi chong dor boy ka te hi dor la ka dom yo ke poisa
rak kita. Tapi por tip mungkin nampak ya kita kubur. Wapia kamte harus aja. Oi balai lutius sejak. Dah lalu tisnya auri aura gitu. Ta mi je perkara opia gini bro nelor wa im pediang lek delek gede bor. Ta kita tok kijing long kijing man yung kian ngba wa em kata kijing siau ye geri ke jat bro kam go cha yu rot. Ta mi te perkara osman wa lakat daman ngam hone ke jeng lek semen ngau tho la tho lutiu squeeze desnyau ke chnong rijentia ro ku yi ko bor yok yana ba. Wa kaman o percaya kita ki pedang ki kata. Du de lo jwa dan hiwa. Wa pedang ye kata ka. Hawa kam te ma kam wa yo boy city bentai be kam. Hawa kam te mo de sedang wo kian nang ba de yin. Nek di ti men senum ye cha de o ye te ro. Ni jing le ben yong ke sarkar paren. Kam ta mi gi do. Ji trich nong gi do. Gi trich nong. Tenite mo ukian nang ba tip i wa to manu nong yelam. Tahu manong yelam mo to hiwa manong yelam mo dewa mani e udei boryong o nama emma kawan ke kenja thau i wa de jit yo yong manong kam nong yelam. Ta ko be ko sport kong ye kata gawi sujeng. Hadin udah senyau ki kon yang kerja tiap ro, udah senyau ki kat ada loy ro ye kata kubor. Rekat wo dolo yang kejuai. Mi no je berkat ki wa lakat aman ujian percaya ke ni hukum yang sarkar pereng. Ta khud ki ka ke dorbar hai tai hamadia kamai belai. Hagata ke dorbar di amlut ki waro ki deloi khat wi deloi. Including kian Nangbah. Udola jual mau wan ba tu dorbar. Ne bah sa tu uniu kian Nangbah da percaya hukum ya o. Ta hadin wada ye chong perkat ki ta ke dorbar mi ka rai wa ta ujiet yok kian Nangbah kam no ilam yang ka thama percaya ke sarkar pereng. Ta o le oh ujian he o pediang he ay kam hanrai ka to bru em ha ka rim em ha ka luti yang hok wa ngai ya wa yen ka rim ha jrong hok mpu hun ye te jit bro o kwa open saket ete dewa hun gi blagis em ta e kelam no kam kenten smaya khma na ki on pa ye terwa pinga da pediang ki hanrai open saket chu ki ga man gi blagis em pediang ye ni jing terwa ki on pa ungam ha po ni ka thwai hai ta sukses thwai kamai blai harot ka madan media kamai belai. Orang ngam le chem ye letli kisla letang yong wil ni jat plang em ba. Plang letang mo. Le chem ye te wan raat panyo ki blai ki sem de hun ye te wangau man kon lam. Lam chem ye te ngam not op diang le man jit phingau nang lam not op diang ne bha wa ki blai sem diang ki. Ta ngam siêu ngam po cha hadien kat tu an ni por wan mi ra sket kisla letang. Ki kisla wadang im letang slai ngam. Tong ko ni patski wa ki blags im da hun gi wa pj pinga kam nang lam nga le opdia ki ta ki jing le wam ho ran tin le ka da man ha wa do o yo ai jing job kita to ki kam ki pian nang ba da le ne bata ka ha chi tai luti dang stai tim pu bo ka ma kita to ki da pon sket wa to ka ta ki jing man nang lam o ko da pediang ki blags im wa ta ki jing le da po chma ki wi batawan da po chu Mot kanong rim tip bru tip lai mot nadu da di parong yong wo kian nang ba. Kamu maya ni ganiam kamu ya dustu kerti maya le ki blacks im. Wa ladam huni ki blacks im o mpu thuni ai wajit ki. Ta boy kejak ya kamu kru ni chong ma ta boy em se ki jing mot yong ki te ki le tang na ma. Man hei. Abang men sen maya rin wi. Kat ye gitu gi letang te nga jo man impress bah man chua sa. Jing mut Han rei letang wo em let li kisla na. o gitu gi letang gi letli gi sla nga em hi gitu ga jing batai. Thì te da hanga katte wa em sai. Ông mày vi to mani inong be mani men sen maya ri mo. Ni tan wo ye maya chi do chi snam. Ni tan wo em jing ye maya man yen ha ka nong rim yong ka I hok sa te sa te man tu kejak mama now I'll turn back to you so while we were commemorating the 150th that anniversary of the freedom fighter of Giant Hills, so Saint Rajwai as a socio-cultural and religious organization had published a souvenir, sesquicentennial souvenir of Kiang Nangbah 1862 up to 2012. So you have contributed an article titled Kiang Nangbah, His Prophecy, Political Ideas and Strategy. So at this moment, we would like to hear from you, sir.
Kiang's idea of political freedom. As Dr. B.R. Ambedkar had rightly stated that a great man is different from an eminent one in that he is ready to be the servant of the society. So in that context, we'd like to hear from you. What was the Kiang Nangbah's prophecy? What was his political ideas of freedom? Yes, Kong Sumer, thank you for this question. In fact, it is a very relevant question, and it shows the greatness of Kiang Nangbah and how much far ahead he has thought about the political freedom, which is contrary to what most of the people nowadays think about. So I have, as what you have said, I have written on it. So since it is in the English language, I think it would be better just to read it and then switch to Penar language, at least to understand what I mean. So in that article of which I have said, which you have mentioned, he said, so from the incidents and events during the course of the movement of which Kiang Nangbah was a leader, one can understand that he has a sound thought on freedom. This I have taken help from Professor Pakem, of which he has mentioned in one of the souvenirs of which I have read. He said, Professor Pakem, he narrated an incident which was told to him by U.S. Gatpo of Juai. So it was about an incident that took place before Kiang was finally led to the gallows. So before the sentence of execution was passed on Kiang, he was asked to submit himself with a promise of financial benefits during his lifetime. What the terwagi perang wato kam ong no pension pasai me yo lai bai ka kam but his reply was polite on your dad, like set me free and I will fight. So what it means is that this express, it may not be true, it may be true, but this express the idea of Kiang Nangbah in freedom, about what does freedom means. He said freedom for Kiang Nangbah was not a life of comfort. If he got ni by that, I'm going to go to the one that tongue. So that is what for they but because my cause I'll stick to my cause. So freedom for Kiang was not a life of comfort and luxury through an act of mercy of somebody else. Freedom for him could not be achieved through a begging bowl, but through a life of struggle for one's rights and existence. So Professor Pakem, he mentioned that the same thing incident of which Dr. Kajam was saying. So here you can see about the understanding of Kiang Nangbah on freedom is that on the incident where Manik Daloy of Juai specially convened a Dorbar just to read out the order of the British government for imposition of house tax. So it is noteworthy to mention that it was Kiang alone who raised an objection. And he was not only against the house tax, but more against the manner in which the Daloy relegated the authority of the traditional Dorbar from a decision-making authority into merely an implementing body of the foreign power. Jadi Kiang to wa auri reudi ya ba ka tax. Hendrai da manar the procedure irkom legi. Nei ba ka yiga ka dorbar. Ka dorbar to ka decision making ka wo rai. Wa isu taxi. Hendrai umunit de loy o manheu kama pen bena
Ketika dorbar mengkelai sekarang ke platform. No man ka in a democratic, they don't follow the democratic. Orang mana cekri ya, yang ki keren. Even you there abandon ki. So therefore, Kiang could clearly see the change in power equation between the British and the JTS. He said that the Daloi should not have called the Dorbar only to read out the order of the British government. Instead, the Dorbar should have deliberated upon the payment of taxes by the Jaintia to the foreigners. So indeed, we quote now Pakem with how Kiang's idea of political freedom does not necessarily mean the abolition of tax per se, as some Jaintia political opinion had been expressing during the 1980s. In fact, Kiang's idea on the question of payment of taxes was that it should be done through the Dorbar democratically and not an imposition by someone else from outside. That is political freedom and not freedom from taxes. Tok tip hai tok sang thok hai ite. Yo hi bon hai te ki bru ki một kan ni I hai em hi ko wi ko problem. Kata tok ko wat ting ba I ka tax. Ta ya ba ta ko municipal ko to open khoi. Ye I tên by I wawan ke municipal na bahang yung sutak. Henry Kiang Nangbah o ka idea. Ka idea to ongu no tax tu ke idea kam ko man po Amerika no taxation without representation. Jadi li wa rai te ile utin ka tax. I Ni bentai juga I te wa rai. Yo bi lejia emi ke ni ke Dorbar yang I kut kita iwan wani pertuj municipal ni kawan tang I wo rai wo sui kata tax kata man ke demokratik entok su tinyi ke tax ne pak klem sui ta ka kamon man ke sarkar ro ya ni ro idetip no ro di pure economics IMK we no bulai hadong ha chnat le I sui le kwa bam dai do le to I sui kata to aga jing tu ta henry ke ni ke tinyi penran dien gi nang hiari kalau kami tak itu berkat bahai, atau Kiang Nangbah emu ketika perspektif global much more advanced, and in fact it's much better than our contemporary people. Kita vision vision, understanding, konsep kamu orang kat ni betul dengan GST mah, haiwan betul. Nunggu usu, dan remote hendak kat tele man. Ngai ya jan man kajing percaya yang man em hi kanong rim yang on ma mot kacak mo ka mo ong hai tani em yo ba open open bi tani jing keli wa keli pin da wa to wa mot de betai nei liang yang ma Dr. DI kejam wa to wa kita to ki jing jia mo ki wa pen kedre ye mensin yang on ma temot hadin nei te de manu kam unong yalam ma te manu kam unong yalam kam ki de ki jat yelle ki wa u Kiang Nangbah yelle u ki pareng ha ki por ki wadang na chwas mod yo PO to mod ki por yang rim pai pi tu betul itu strategi ki strategi yang mod strategi yang Kiang Nangbah Kiang Nangbah tu pai pi ki strategi yang mod kan ni ne dang ya kelam ni ma por we wan ni ne ba em tu ko kwat ko pen mi tu ki ko pen mi ka tu ga kwat pareng ko tho ki tu ki wa kreใช้ตายหมดก็มันเชมจิตต้มอยู่ว่ามาเนี่ยแบบมีอันนี้ปัจจุบันเนาะตัวก็นี่อยู่พี่ก็นี่ก็อันนี้กอริลลาเวอร์แฟร์ตัวก็ตู้เลยหมดกระตุ้นจิวกันนางแบบดังเอ็มปฏิดังในแต่ปอร์กีต่อในแต่ในแบบกีทิปบากีก็เทรนก็มันมันนี่เท้าก็มันมันนี่แต่สุดท้ายแต่กีได้ทิปอยู่ในเตวันนี้กี่เพลงในแบบไอ้ที่ปอร์ต่อบนในก็จัดไว้ดีกูเลยแต่ในแต่di kita imo dat kasi pentelun. Kamu ong gini orang jual ing kerenang gitu. Dari yut le. Nang gigi sa. Dari yut pilek uhap senrang. Terlene en lam yut pilek depan kamu. Teman kita tak strategi kita gua attack. Kita gua menda i entok gua punya celur. Ya fikir kan ila mud MK ko. Entok i celur. Dia celur entok i jebit. Man yo fikir ni ki principle yang gigarela no. When the enemy attack, you retreat. When the enemy retreat, you pursue, you attack. Kita lagi kita pursue, ni thang untuk elak kickboxing. Kalau kita tak sugi, no. Jadi
ki nei dei form to te chulut be wah ande ya Buat so ya lain em de gebut David yo mut wa the man advance ki gitu ki bruyong I itu por kom perkat ke kom gi kita tak gwi ne ki strategi ta ko arang ke strategi ta kita rap jrong ta ke legitimization process mele la ho hi pelang meeting ne lan ki he khadu ma biar hi nei kat dole te taแต่ในเป็นตาวเอายาเยอะมันต่อยกีวิตวันเรากินน้องอับแต่ขจักไอ้อุได้ขสีมั้ยพี่หากปอดบักกระจุกมันตาหากบางีอยู่อีลองกุมสัมลาจ้ะก็ได้กปอดมันตามะละดนปุนบากีขณะสัมลาจงอีกเวลางบหากีขณะสัมลาจงอีหมดขสีจันเตียบารอคุมองเนาะแต่งีพาชกีบรรดาจงการีอินเดียบรอกเวโรอีบบุญกีขณะสัมลาจงอีกเวลางบหากินกีกามสเนียวกีบบุญใจกีบเป็นตรอนเนี่ยกจิงอินจงกีมะกมกจิงดิเกียนกจิงดิอุดรอกdan ni ki don kita ki boong ki suicide dan ni ki suicidal attempt ma pisau kum no haba nge kedau ya ka jinglong jong wa kian nang ba kum usamla ubdan kamansem ka beslur bat kamansem ka barang ba ta ngila ban ong ha ka ba menor bat ka bamta kum no pin penwandur ya kata kan yo le se ngi ba perkat ka benor le se ukin nang ba bunsin ha bang ngi ngap ngi kana ba pelit jumut agarep kriang haka triga kata nang ta imma kamaja po irap kam hing sem I can say the hakin pareng an ideal mind is a devil workshop yes teladangi haka mental ladangi syong klikti ngi syong hayang klem le ginu kam temut kita jinglim nisni yo ban wan haka jumut khat jungi ta dengi le something kemut ban divert kata and ban divert kita all social bad habits ni social bad atem haka jimut diperkat ngile ke bapen sungu bahaya le de ile sengi irap kam hiang stem ne ngile kita jing le ki ba ngisu tenat ne ka rwai ka tem ka put ka siaw le ne jing le kai ba per yo le se ngaya de ro nga smart ban le kai te de bangi le kai nang kong le ni jing la kai ro dong kata as a physical fitness nang ta ka ai nga discipline ka ai nga ta jing le ka as sportsmanship spirit but ka boong ru ka kot ka khia health is well mo ngayo ta ka nang ba jing le ka ngayo ka spa ba tam porte but om dang ta ru lamba ni jing le ka nga plut por da ka bangalat ban ni jing le ka nga long discipline person nga hap thia hap dem por biang tengilat kin ni kita ai baro ban song kim song lat ban lat kita jing sniu martang su song kinu no dengi syong hi hayang dengi penbun kam yala de ngingop no haki jinglim nesnio ki temptation ta kada haki ni gisngi juk mon ta kermen balang ba kan ka panel discussion jungi ka ki viewers ma ki bapet ni nga kentu ye barok ba kide ben pelut hagnu ka baki dan ka sap ka talen dan ki pelut por ta bat ki kemi ki paru mar ngai scam ukinang baru bon yele kata gajing yele jo ban ngangit ba klem gajing support ni sem kami wala ka don tang kiang namba tang merwai ukun sentang bong na ukun prangsngi ada kem ailat u ban yele ban sacrifice nem ta kare jibri ngangit ngam try ba undon ki kiang nang ba bangin yo ban itu kana tingi don kam hini sngiru bangin don kum kami jong kiang nang ba ki ban support ni kun ban ai men simi ki hakanu nu banta ha ama perkat kumne kin namar ba kapor menta ka khot yangi ba kham tam ki kmi kilong kmi dong pa ki dei bandan por ban kumbangi o haktin penar uchong harut pai yo ya khanai ki porom yong rim temot yo sar kapor ka ni khut ka nei ba ha ka juk yo ka social media yo ka mom empor de niliang yung kayong kasam kata quality time yo ka mom empor di wo wi klam ne te he sia yung pi jen he yung ngai perkat sniaw nga le kam ka ban bei pi le kam ki ma ki man pa mo mi kaw kan ro nga ye jen wa to wa ka por khut ki i gat ni wa to em ka mu ye chong ani so dong telawiar it pai nei ben ta wo ye khna prom ya ki ni ki dining table sir dining table tom per la dining table le rei man ka jingmo to man ka ijo tam gani ki talking jingmo to man ka ijo to ile wa to wa yo sar to wa ki man bai man pa de to yo sar ipor ui ki kon ni ben taw ye klam ya ki ni ki klawat yong keri gi la da ongi hajan tia to ukian nang ba
do i kasi to o tirot sing la do ongi ha Garu Hills to upatakon sangma henrei yo tip ki ki kam chlur gi yongki kanang yo man kam ki inspiration kam imen siniki ne ba ngayo ga ni ki kana yo pi kamon emat khajik kwawan man yo kama panchan ni ki begi pa emon kajak man yo kama kwa em ka suicidal attempt ki begi pa bon sen do ki ti ni ki kon ne ba ile to wa Emery gitu kon kami teh mensin, teman itu to man sang su ane yang pi to wa ong pi wa kam tam kau konro, nalor wa man pi u mi kemat di mentah state ke yong i, hagi kam sports, nalor ni teh kam jo yo pi to jo lirap ro, to ni teh man tip ro i to wa man ipure la ong i, penyo to wa chong hai tip deh i pen em kam i por no, tengah ong man kau konro to man pi kam kenuksa ko bahatam, ya kapateng ko kat ni kejeku kat ni kam tam ki kenro yo ye ki tia chkamat hejing im yong ki tani te te chwa wo po i chi ki benta ki wo kut te kwa ani uya i pi ki jingmut ki yong pi ma ni ro da sniawi among hei por wet bian myo i ro i porom yong ok nang ba an ri tipi wo to o yap mu ha ka le pau tring ke yong ukmai chong lat yong snem khat pras pa an ro pau a hei ti por ka wo da sniawi ni liang man ne mo wa pan ki pareng wa yo yusuk nrei ong ini to to ikre kong chu em kam to u tiai chkmat da da kwa phi u ya yusuk to the piece wa ri wan chnong yong phi lai chi yong phi thau te nrei tip yo to wa kam wa em jing tho yong phi he ni wa to wa I plan yong gi pareng he ti pon wa em ka public hanging to nei ben taw terrorize ya ki bru yong kari penar he ti por yo penting ki yong hoi de mi ki chkmat kai ni kamon sniao phi ma nei liang yong phi Tegi perang ta ka tu yo hi ka ne ba ni ka jingjia wa ke Nangbah ta man kan mui mut da dep ka ni ka ko ki perang khut ki ka sipoi mu tu ni ma tu ko jing ki khat pras pa san phang nyao he tu da yo ba ki perang ki ji ta man yo gan piam to de jem yo hi de he te mut ki ni ki perang ki de ka la ka policy da din ka khat pras pa san phang nyao da man pendep dai ka ki ni ki khna wa moiวันประทุนหุ่นตีเวลา แต่มุดคาดว่าคำแต่กี่วันนี่กี่บรูกี่ว่าดิโยกี่ potential ว่าUM ว่าจิงค่ายว่าขี้ที่กี่แต่มุดกี่โยพี่ก็ theory หากันลอก็ตุกโยอังกี้ก็ theory ยังก็ punishment ก็วินี่กี่แต่ต่อก็ deterrent deterrent มันน่ะ punish ยงนี่บรูครั้งว่าyo effect ke yo wa ro ki yo pa yo phi ho kyang nang ba ai ha ka tu ka jing penyap yo ha ka jing yi yo ke nang ba te mut ka hai snyao thu mut nei ti wa khana gi lok ki we he ni chwa man ki phareng ki ka mong no daily kerha gi pai ba wo wan li pai phi o kwa ki te jing mut yo penting te khanang wa penting yok tengah ini ijing mo di kwa yang kis henrei mani kamte to ai gi bru hai ti portin gi mom emmo gi bru hai jing sket tin gi pli na gi bru dai man bru temen penting kita penting dai penyap ka dai penyap ka henrei yo bi ke vi ke jing mi nai te henrei ka ta ka spirit wan klan ka sa ka spirit klan ka kitu ki bru ka wa hai tu ye ku te henrei yo bi hado ki wa hadin wan ka patanyen ka hadin kom em hai tu kan ka par khat ka yok ya nang ba kam mon ka te ka jing chlur kam mon ka te ka sacrifice ka yang o thau ting ki man ka ma yong sin man no u em sen taman no taman kam heti wada tho tengah ada pensrem o taman kaus ear ha ka jingai ko wa o do man no u nong pelai cha radang o heni pen chau nong radang yo pelai te tui wada ongu kruan chmi ski yo hi mi ski mut ho i do ngi lo mo kruan sep gi i jo ngi hai yo sa mai ko pe ngi tu de sep te ka do gam te ong cha sep sngi du hai ta sugu wi wan ka symbol hai te yo bi
chasep sngi le ko chasep sngi ne ba kan ni ka force ko wan to kan sep ngi ha to chasep sngi du ha double ite ye sep sngi we dikiti ki nom sep to snya su han mai te ka jak kru nya na cho ma di ai ka jam mo man yo phi wa to wa man kam ong no kya nang ba o do ong wa to wa la da kru ni khamat achmi sngi te mo daw yo le lot ka ri ki yong in de ba spa snem te la da ha ka la kru nya sep sngi te mo i chir taw man ki sleep man ki bro chong bro te snya yong phi ha ka juk ku ka ni kamon snya phi to his kiat wi I da man ki ba le lot man I ki ba le lot ha ka juk ku ka ni I like load I ha asket negakti yang ke pareng daman ko like load kamu ada predict kamu ong doang yo de man noi tho la pa ma oh la da karun I khamat achmi sngi kari wijak bro da like load po spa snem gs ket ite wadu prapa rusnem bakla la yo like load kari India negakti yang ke pareng ha ka kat santru bena agos ka ke des pa so pa nya ta ikan tin ong he man de like load po che like lan yo sar gani ka juga ni ka makam te laman kam galai lan MD kata ka tibru tiblai MD kata ka wan ka burom ye te wan ta ne ba ite wa jo perkat hi ngai phi le ong ile cha ne don hi ka singi le phau trik mre ku mo ke nang ba isket talent to em ta me per ha parti yang te de bon gi sen gi mi hai parti ke nang ba de wa ka mo brom yo ma arsi lu kam winning nong MLA yang I mari job MLA mari man minister nga ka mo house nam kat kendis pa pa le kala pertu ka kian nambah ko men college ka juai ko men college ka kian nambah ko men college man ka wi na ki mau jam mo ka wa chao suk nei ta ne denan ka wi ni ki san bahalang ha po ka juai tau no I ka jentia kian nambah yeset ka member fund ko tu le ka wi ko ra ai pertu inam wa ta mod kian nambah hai tai la penyen ka kian nambah yeset ka member fund ta upten cucu itu ngar kamu ha wi ni ki function ka paman ki ha le phau truk yang ka ni ka sngi kan mo kian nambah hi bo ki ngar kamu ni nang klam pilih ayah kena bak wam to hun dukat haka wachna pen temi don yo mod ko don yo mod system do some other thing tai segi skul ko heputu nam bu kena bak they was say example ya ke college ke he do ni gitna school man sedang ni he do seketo ang primary school ni ok kena bak secondary school ni primary kena bak higher secondary school ni ok kena bak ta sao su kini pol kerja cuai ida yo ga secondary school have to kena ba lang ba ke tenat yang ka kena ba kon college nda yul tin ni skmat ter wa ha ku juga ni da am chu ki kraw perkat ka bong ki wo I ra chu I tu inam kena ba de wo tai ki wi ti wan yeman boy hospital ni mo kena ba kam tam ki school haman lek sino ha mukla la mukla yo de am ko wi ka school ko he pertu kena ba yul ti kini ka juga ni to tan gi kita wo kun mo yo kena ba to do le pa trik yo December ni tan le pateng kita ki betal roma yo phi wo kya nang ba ro tip I wa to wa ile wa ne yi daw wo yo ki prengo to wa em ki bam sap no wa em ki bam sap mo it's a treacherous act ne tan ni liang yong phi ka mu kon ro yi yo phi ong ne benta ka juk ko kat ni man in ong bele chimik tin pre man relevant ni man relevant no kyang nang ba ka juk ko kat ni ne ba ka juk ko kat ni yo I wa to wa yo la kam wa da hiar peteng ite bam sap bam phong na do na kita ki por do kat ni kau kon ro ka man snya phi kam tam ha leadership skills igate te ko ajingkeliu mo juba Henry chat he sel perchang mo negeli yang adman kate he ko ong wa do kan ni dang em hi kate ga kita ki QM hadok kat ni giwa follow mah mesin bam kenyak mah lagi bahak lada ku giwi kaman arsap bat kejing pichni kejing puhun balada ku giwi myo sahab tan gitu kamu kian nang ba em gato potential as leader mah lead ya kita kisi pai giong te lada to stan gius nya to mesin udang lead cho udang pembun gitu Henry em no giwa tan ni olan ni kita giwa chat kelai hado cha kem ki bruyang poh ki parang te gini gisngi mod kedi ko ai ga message to ton man i kita giwa to selfish dia la de Henry ai kita ga contribution la de em gnu nu stop gnu talen contribute di imlang salang kamu kinang ba to em kita ga spark power Henry em kita ga courage kata skill yang em gitu leadership skill yang em gitu ka
ko kemensim cerang yo le Ha. kete e o ye gajat buriong i Kam tam igi nong mi khmat yong Kam i tam- ha jaku kat ni deh. kam tam igi Em juk kami wo em kam kita leadership quality le dam em kam kita tamot. Sab ai o ongi to I to ki khon yang gergi jentia. Ke chnong ga wa yo I yo klawat keri. Te to wo kian nang ba am to nei dia pinjan iten na. Te chwa pengkut kejak mas kejak he. Dang man relevan ni ukiang nang ba ha ka por ko kat ni. Ite da chibun do ra ne ba ka. Ro hi ki ni I yong lim bon sen ni wa man relevant ba I. Ne ba ki wa ong kam ong ki yong preng ki values. Ha. Ki wa ukiang nang ba express. Kita ki values temat kita ki wa ki rukom ki wa kan sai tam to love mat ke jing maya ke jing chelur wa ke sacrifice ke jing len di Ha. no kata ko wa te hai ta mut de kan thup ko waro kita ukiang nang ba da ke jing im ke yong o de I jing yap I yong o kita waro de express ki ya kita te kita kat ni MD ki Ha. Yohi kat ni kita mut ke yogi tang san paus nem men chwa le kami yang de kan moi ye ni no Ya dam isan paus san na paus kali ya. nem kita magalia wa de yo an kita magalia te dang kan moi hai ti por le man dang man khoi Rei kat ni. ha te nga dang kan moi ti wa jo I ong I ong professor swell wa ong I mut Wumi jengeli kan, mi jengeli o man hagi ini iba ar district dan ni state pi. Kamu chong hok mo yo state pi. To professor swell mo ka justification yang o. Ong ni ke state ko ni ke me to man ko a patch of beauty and grace and a shining outpost of India. Kejeng temu ke yang o to ko penyon sai pi. Wa ke ni ke ri ke yang I. Ha? Ke wong man ke khoi ke yo suk ke yo tenat dap nei te yo man ke ketai ke pi to upat pi dan rei ne ba kita kita to nei ba o de sen de tip wa ke ni ke jaj bru yang I to de sen ka hai te dan rei I was now si itu to kan ni mem politician Tahan politik tu. Naman business. Ni dah kena yo ni. Ni dah kena yo ni orang ki ka orang yo mi ke politics njo hoi chimika ke your career should be politics. Tama. Mulai cibon mah ya warok pi ki wada ya ki jengmut ki yang pi yo sarno dang ni rap yo I por yang I dang cibon bah ki yo I kelam kam tam ha ke juk ko kat ni ko wa uong I wa to wa dang sniawi I wa to wa mentoi ite ki principles ki ong yo ki yang ba ha ka por ko kan ni dang man relevance u han rei I por mcha I to ko le chibon I pi ki wa da ki jengmut ki ong pi ko le chibon ya ki nong pat ya kan ni ka program yo lutia wa dewa ap hi kan ni ka program nga khami lenti ba ki nong pat ya kan ni ka program kin yo shibon ka jing mentoi ha ka phang ka bang ye kren ukiang nang ba ki dak tho ha umau nga khami lenti ba leng ba kan ni ka program ka bing le kren menta ka sngi kan a shibon ka jing mentoi ye phi ya ka jing long ka jing man jong wo kiang nang ba kum uriu shlur pat kum unong mi khmat jong ka riba ka jai ben riu ka jong ni bo unlong ka nuksa ka babhatam khamtam ya ki samla ha ka por ka ba menta ka ble shibon